kører vi. Vi skal lige have forslagsboksen. Jo. Ja, Tigilluangaritsi. Jeg tror, de fleste har fundet deres plads. Sartingater pungut. Neriuppunga tamassi ukua nutserussutit atisimassagisi. Ja, Tigilluangaritsi. Neriuppunga unnussiorluarsimassasusi. Taavadu neriuppunga aamma ippassaq tusarsimasassinni eqqarsaatersorsimassasusi unnu ingerlanerani. Ullumikkumullu aamma neriuppunga piareeqqassusi pissanganartorpassui tusarfingissavagut uangalu qilanaartoriussuullunga tusassallugit. Ааллартитсината эққаалаарусуппара уна карсингуақ qamanikataruupi eqqaani inissinnеқассооқ тассунгалу икинеқарсинааппут сиуннерсууtit 2024ми Future Green Anime самминеқарсинаасуник сиуннерсуутиссақарусси ималунни ааққиисутаасуник аллани сиуннерсуутеқарусси уунга карсингуамут икисиннааваси qamanikataruupi eqqaani inissinneqarumаарpoq siunnersuutisilu assut tikilluaqqunneqarlutik. Uanningaanni tikilluaritsi Martin Taganna. Tak skal du have, Maja. Også godmorgen herfra, og jeg synes, vi skal huske igen, i dag er vi på tv hele dagen via KNR's sending, som går ud fra de 2 kameraer, der står der. Så hjertelig velkommen også til seerne, og jeg kan nu dokumentere, at vi har tv-følging, altså at der er nogen, der følger med derude, fordi jeg fik en mail her til morgen fra en glad KNR-seer i Ilulissat, som skrev til mig: Kære Martin, tak for en dejlig oplevelse. Det var som om, der var kærlighed i rummet. Sådan en har jeg aldrig fået før, så der må have været et eller andet, der var værd at se på i går. I må selv spekulere over, hvad det måtte var. Men lad os gentage succesen. I dag bliver et hurtigt galoptrav igennem en overordentlig lang og stærk serie af talere, som får lidt mindre tid, end der sådan var standard i går. Så det kommer til at gå stærkt, og det kommer til at udfordre jeres brug af tolkeanlægget, så jeg håber, I fik lært det i går. Jeg skal ikke gentage, hvad substansen bliver. Det tror jeg fik sagt et par gange i går. Og til sidst slutter vi jo af med borgmestre fra alle Grønlands kommuner, som kommer til at sidde heroppe og besvare jeres spørgsmål. Det kan jo så være af endnu mere konkret art og endnu mere lokal art, end det var i går, hvis I har lyst. Det er der i hvert fald mulighed for, når borgmestre fra alle kommuner, inklusiv selvfølgelig Sermersooq Kommune, altså Nuuks borgmester, sidder her sidst på eftermiddagen. Der er også en prisoverrækkelse undervejs, så der er rigtig meget at se frem til. But first and foremost, I would like, and here you go, now you need your thingies, because we will switch into English for our first speaker. This will be about mining, so I would like Mr. James Ferguson to step closer. James, you're most welcome on stage. Please welcome James Ferguson, Senior Vice President of Barrick Gold Corporation. Thank you very much for traveling, James. Barrick Gold Corporation is officially and also practically physically based in Canada, but a lot of their operations and offices are elsewhere. James is based in London on a daily basis. He yesterday told me that their CEO basically travels all year. He's hardly ever home. He sits on his plane
and goes to all their operations in South Africa and elsewhere. And they have several operations also in the Arctic. But I'm sure James will tell us more about that. And this is all about how one makes sure that a place like Greenland is attractive to international investments. We dealt with that yesterday, and some of you will know that this has been, let's say, at the forefront of the Greenlandic government's mind for many, many years, and it's still, let's say, a battle that's fought every day, basically, by Greenland and a lot of other countries who are fighting and sort of competing for the same investments. So, James, we're very happy you're here. It's all yours. Thank you very much, Martin. Good morning, ladies and gentlemen. Hopefully you can hear me. What a great pleasure to be back here in Nuuk. I was very fortunate to have visited Nuuk back in October 2017 as part of a delegation to assist the government in reviewing the fiscal regime. But since my last visit, I actually joined a major mining company, as Martin mentioned, Barrick Gold, which is a Canadian company operating in the gold and copper space. Now today I was asked to provide some ideas and suggestions on how to make Greenland a more attractive destination for international mining investment. But before setting out my thoughts, I wanted to briefly share with you the breadth and scale of Barrick's operations, to hopefully demonstrate that we are familiar with and operate in a number of emerging destinations for mining investment. Now, where are my slides? There we go. One more. Perfect, thank you. As you can see here, Barrick is a global company operating in 17 countries on 4 continents. It's the largest gold producer in Africa and the second largest gold producer in the world. It has a mission to become the world's most valuable gold and copper mining business by finding, developing, owning the best assets with the best people and to deliver sustainable returns for our owners and partners. Now, I would emphasize here partnerships. We are partners of our host nations. We are partners of the communities, and we're partners of the people in the locations where we operate. And I'll come back to that. So, I was asked, how do investors rank countries? Well, I can't speak for all investors, but when we look at new investment destinations, there are 4 criteria upon which we seek to understand an economy. Firstly, and most importantly, is the geological opportunity. Is there good geoscientific data available? Is there a strong evidence of mineralized sequencing in the areas of interest? Secondly, we look at political stability. We are going to be making a long-term investment for 20 years or more, which will see us through successive governments, and we need to know that we can work with those governments. We then look at the economic and fiscal regime, and I'll come back to that in my next slide. And then finally, the availability of reliable infrastructure such as power, skilled labor, water, and roads have a dramatic impact on the cost of project economics, as well as greenhouse gas intensity. On each of these points, we could rank Greenland for their strengths and weaknesses as an investment destination. So if I turn to the economic and fiscal regime, and I'm not going to talk through the details on this slide, you can read them, but I do want to talk a little bit about the Greenlandic tax regime. With a tax rate on fully distributed profits of 36%, it is higher than many of the countries that we operate in. In addition, there are royalties between 2.5% and 5.5%. But importantly, there is a surplus royalty of 15%, which applies when profit margins of 40% or more are owned by a mining company. Now, the last item, the surplus royalty, is particularly problematic. Miners generally don't control the price of the commodities they sell. Commodity price volatility is a major risk, but over the life cycle of the mine, we expect some form of averaging which allows us to manage our investment. So if governments take more in the good times, there is little to cushion the more difficult times when the commodity prices are lower.
Now, at Barrick, we review and model the tax codes of many of the countries where we see opportunity. And an important benchmark for me is to see how the economic benefits between the government and the investor split. We typically look to a model of 50-50. So the government, in the form of taxes and royalties and social and economic contributions, and the investor equally receiving a 50% share. And that was the basis of a very landmark deal that we reached with the Tanzanian government after many years of dispute. It's also worth noting that in that 50-50, that doesn't mean equality of cash flows. Governments and communities receive their returns first in the form of royalties and economic contribution, whereas the investor has to receive the payback on his original investment before even making a return, which is often right at the back end of that profile. Another important aspect of Greenland's fiscal model is access to talent and employment taxes. Whilst it's always preferable to use local talent, and we've learned a huge lesson through COVID where we haven't been able to get people in and out of countries as we would have liked to, it's inevitable that a country with a small population and no history of mining will need to bring in talent. And with a personal tax rate of 35% for non-residents and a limited number of tax treaties which prevent double taxation for those individuals when they return home, this is a major challenge for building a highly skilled workforce in this country. And so therefore, I respectively suggest that you look at the fiscal model and ask whether it works and whether it will attract investment. Now, looking more at the macro level, mining is one of the three building blocks key for growing an economy. The others being agriculture, although here I think we would call it fishing, and tourism. And I know people have been talking at this conference about developing the tourism industry. So Greenland has demonstrated its fishing industry, but is yet to demonstrate its mining and tourism industry. Now, mining in particular is a highly capital-intensive industry, which requires large upfront capital investment and demands a long-term commitment from all partners. The discovery process is long and uncertain and needs ongoing investment. And the development of mines in remote, infrastructure-poor regions can be difficult and expensive. And that's why mines only provide positive returns after production, and the growing tendency amongst governments and investors to demand an almost immediate benefit is in fact destructive on the mine's ability to deliver its full potential. In the next slide, when I look at the types of returns that government achieve from mining investment, it is broader than just taxes. This inverted pyramid illustrates my point. Mining is a primary economic driver, and not least as an important contributor to government revenues and an employment creator and an important source of foreign exchange. Let me just give you a simple example. In Africa, for every job created in the mining industry, 6 to 10 other jobs are also created as a result of those ancillary services that are provided. Now, in Greenland, I wouldn't expect it to be as high, but it is still highly significant. Oh, sorry, we've lost a slide here. Sorry, we are right. Let's just... Okay. Okay, I'll just carry on speaking, but we're looking for the final slide in my piece. That's right, Partnering for Prosperity. Thank you. Since the inception of the mining industry in Greenland in 2009, it has managed to attract a number of exploration companies, and today around 70 exploration licenses are in issue. But as I mentioned earlier, exploration is not a driver of economic contribution. Exploitation, the actual mining and export of minerals, is critical to deliver a true economic impact to the country. And today, there are just 2 relatively small-scale mines operating in Greenland.
Now, it would be naive of me not to mention the environmental concerns. Mining must be conducted to the highest standards of environmental governance and subject to rigorous oversight by government mining and environmental bodies, again, working in partnership with the mining companies. However, to fully utilize the endowment of this country's mineral wealth requires a renewed and real commitment to partnership between governments and mining companies, alongside other businesses such as service providers, to create a truly sustainable public-private partnership. Governments recognize that long-term foreign investment should be encouraged because it delivers long-term revenues in the form of royalties, taxes, payroll taxes, import duties, and many more. But the long-term investment of substantial amounts of capital depends on investors' assessment of the fairness of the country's mining codes and the conventions and their level of confidence in the stability of those conditions. If these conditions are not honoured, then it will have serious impact on new investment. Similarly, increasing the tax burden on a mine year in and year out will drive the cost of mining to a point where ore bodies are left in the ground because they're just not economically viable to mine. So again today, I would respectfully suggest that for the government and miners to work together for long-term partnership that will benefit them and their stakeholders equally and pave the way for even greater and more rewarding ventures in the future. And on that note, I'd like to thank you all for your time. And Martin, if you have any questions, I'm happy to answer them. Yes, thank you very much for that. I certainly do. Thank you very much, James. It's wonderful to have you here. I think we all recognize the wealth of experience that you represent personally and your company. So that's great. And thank you also for being so blunt. I know the Minister of Finance is here, so you couldn't speak to a more pertinent public or audience. I thought that you would say that the war in Ukraine, the blockade from international trade of Russia, was going to spiral the price of commodities and the minerals in Greenland's subsoil like nothing we've seen before, and that would attract a hell of a lot of investors. Isn't that the point? It's interesting. But if you look, so for example, copper as one of those really important battery transition metals. If you talk to any of our geologists, there is a huge amount of copper in the world. At the moment, we have a lack of capacity, right? But that capacity will come online. So for example, in Barrick, we're about to start the feasibility study, which will lead to the construction of probably the third largest copper mine in the world. And interestingly, in another emerging market, Pakistan. Now, when that comes online, the price of copper will recede, as other investments come on board. So minerals in the ground have very limited value today, unless you've got the ability to exploit them. And that's why I come back to my point about partnerships, and partnerships between governments and private mining companies being absolutely critical. On that note, I'm sure you heard the former Danish Prime Minister suggesting yesterday that in Europe, for instance, there will be a willingness in the future to pay a security premium on supplies from, let's say, safe sources within the family to which Greenland belongs, meaning that people in Europe will be willing to pay more, even on top of high prices. They will be willing to pay more because it comes from Greenland, somebody we know. It's a family business. It stays in the family because we're not going to Pakistan or Russia or some foreign aid place. We can pick it up right here. So they'll pay more, which will make it more attractive to investors. Isn't that right? Look, there's two aspects to this. And one discussion that's very clear is what's called provenance minerals, where you can actually determine from where they come. So, for example, iPhone are insisting that all the gold used in their phones is now recycled gold, so it doesn't create any new environmental impact as a result of mining. And you also have
certain nations, particularly the US, waking up to the issue of strategic minerals. So the US is working on a policy around strategic minerals. But to give you an example, rare earth minerals, everybody gets concerned because they talk about China. Yep. So actually, China produces about 65% of the world's rare earth minerals, which is a huge percentage. But what's more important is they process 95% of rare earth minerals. Exactly. So you've got to look at all of these things, and to merely talk about earning a premium, at the end of the day, it's about having an economic model for a mine, and we produce economic models for 20 years that we have to look at and say, where's that commodity price going to go? How are we going to be able to mine that? What's the fiscal conditions? And all of those parameters get fed in. So if you're going to be opportunistic about what's happening today, you're going to miss the opportunity. There's a gentleman in the room who approached me yesterday and told me an interesting story. He would like very much to be able to send a positive message back to Australia from here. This gentleman is a miner. He represents a mining company in Australia. You know, the Australians have been active here for many, many years. And he wants to send a positive message back home. And I see you there, Mr. Popol. Would you care to tell us why you want to send this message to Australia and why you think it's necessary and needed? We thought the Australians loved Greenland. Yeah, thank you very much, Martin. Thank you very much, Martin, for providing me this opportunity. Yes, Eclipse Metals. I'm representing Eclipse Metals. We're an Australian mining exploration company with diverse projects within Australia. We follow strict environmental, social, and governance policies in Australia. And one thing I would like to take from this conference back to our fellow miners. As you may know, Perth, Western Australia is a mining hub, a global mining hub, and we have a lot of miners within our local community. I would like to take a positive message that Greenland is open for mining, and what we understand, this is my first visit to Nook, what we understand from our side, on that side, that Greenland is not pro-mining. And I find that from this conference that there's a lot of positive intention for miners to be encouraged to come to Greenland and partake, providing they follow strict environmental, social, and governance policies. But tell us, how would the Australian mining community come to the conclusion that Greenland is not a mining-friendly country? I mean, Australians have been here for decades. You're sitting next to one of the well-known miners from Australia. He's been here for I don't know how many years. As it was mentioned by James earlier, that there's only a few small mines that are exploiting it currently. So we don't see a lot of activities from Greenland. Accordingly, Greenland is quite isolated from where we are. Very little is known. There's cultural and linguistic differences also. And the uranium business was not good for the reputation of Greenland, is that right? I think so, yeah. Well, that has created a negative sentiment. But having said that, look, within Australia, we have strict uranium policies. In Western Australia, we're not allowed to mine, but we're in Northern Territory, we are. So within Australia, we have diverse policies, different state and different territories in regard to radioactive minerals, but we are a mining-friendly country. Our culture is built on mining. A large portion of our GDP comes from mining. Yeah. Point taken, Mr. Popol, and you suggested to me there was a specific message, the format you suggested. What was that? I think, well, obviously from the department and also from President Muti, I think there should be a stronger message towards Australia to encourage miners such as us more and more to focus and invest more within Greenland.
And yesterday we discussed the option of a possible picture with you Yeah, and Mr. well, Hutake. of course, that'll be good. We'll That'll see be what good. we That'll can be a do. strong message to take, and in particular with a comment. Perhaps he will grace the room with his presence later. We'll see what happens. Thank you very much, Mr. Popel. Pleasure. Thank you for Very providing me the interesting. opportunity. Thank What you. does Can I that just make you briefly think? respond to that? Please. Yeah. So, and thank you for the question. Australian miners are successful around the world, not just in Northern Territories and Western Australia. We see miners, Australian miners operating in some of the most challenging bits of Africa, where, for example, where I work, we're dealing with 3 countries that are currently subject to military coups. So let's be a little bit careful when we say that that Greenland is not encouraging it. There are challenges in any investment destination. And I'll also just pick up the point on uranium mining. I absolutely understand that for a company that has been prospecting for uranium, to find that the country has made a decision to change the rules, a difficult one. But at the end of the day, it is the nation's wealth. It's to the people of this country to decide what they want to exploit. Now, thank you. Now, the fact that that matter is going to arbitration, can I just say, is a really unhelpful thing. Having been involved in a number of arbitrations, I've never seen a successful arbitration. Even when you win, you don't actually win against a nation. And so what I would encourage is that people get round the table and resolve that. Whether it's an economic question or whether it's a question as to whether the mining should be permitted, they need to get round a table and resolve it. And that's why I constantly talk about partnerships. And partnerships are not about winning. Partnerships are about coming to an agreement between the parties which are in the interests of all parties. And when I say all, not just government, the local community, the provincial government, whatever it may be that delivers that result for everyone. So I may have been blunt, but I hopefully gave a very positive message. I personally would like to thank you for being blunt, James. Thank you. So thank you very much for coming. Thank you for traveling. Thank you for being here and sharing with us. Thank you very Well, much. thank you for inviting me. Thanks. Og vi vender tilbage til dansk for en stund og vender os mod de økonomiske vilkår her i landet for alle, der ønsker at drive forretning eller bare være til stede her i landet. Torben M. Andersen er forhåbentlig i nærheden. Ja, velkommen til. Torben M. Andersen, jo velkendt på denne talerstol ved disse konferencer. Tak for det, Torben. Tak fordi du er her. Professor i økonomi, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet gennem mange år, og også efterhånden gennem mange år formand for Grønlands Økonomiske Råd, som vil give os et take på en omskiftelig verden og vejen mod en mere selvbærende økonomi. Værsgo. Yes, tak for det, og tak for invitationen til at være her. Altid en fornøjelse og inspirerende. Min opgave er lige sådan at tage et view omkring økonomien og også det langsigtede i forhold til temaet her. Hvordan kan vi skabe grundlaget for mere vækst og dermed en selvbærende økonomi. Og hvis vi lige skal starte med status, så en enkelt figur her til højre, den viser udviklingen i den samlede aktivitet. Jeg har taget Danmark og sammenlignet med at starte i 2003, og kan se den røde linje, det er Grønland, den kører pænt deropad, og så har vi Danmark dernede, som ikke helt har haft den samme vækst, og I kan også se 2 store kriser, finanskrisen og covid-19-krisen. Havde det nu været i en dansk eller europæisk sammenhæng, så havde jeg ikke vist den med Grønland, så havde jeg vist den med Danmark og andre europæiske lande, og så havde jeg sagt, at Danmark har haft en fantastisk økonomisk udvikling, og vi har ikke været særlig hårdt ramt af coronakrisen og alle mulige andre gode ting, man kan sige omkring dansk økonomi. Så det er bare for at sige, at den udvikling, der har været i aktiviteten i Grønland siden 2003, den har været rigtig fin. Det er klart, at nu kommer det til at se måske, jeg sådan, lige har tvistet en lille smule ved at starte i 2003, for det betyder ikke, at Grønland er kørt foran Danmark i forhold til aktivitet sådan per hoved, men man er meget tæt på at indhente. Drivkræfterne her, det er primært fiskeriet, stigende mængder, stigende priser, og så er det også bygge- og anlægsaktivitet. Det er ligesom de 2 væsentligste drivkræfter. Så det er jo en væsentlig ting i at forstå, hvorfor det er gået så godt.
Jeg vil også gerne understrege det, der her sådan lidt nørdet balance på de offentlige finanser, at der faktisk har været rigtig fin styring på selvstyrets økonomi hen over de her år. Og det er jo også blandt andet en af baggrundsfaktorerne i forhold til coronakrisen, at man havde offentlige finanser, hvor man kunne ind og lave hjælpepakker af forskellige karakterer. Men der er altid et men, især når man inviterer en økonom, ikke? Så er der altid nogle mænder her. Og der er nogle store mænder. Det ene det er jo, at så har jeg også samtidig sagt, at den økonomiske udvikling stadigvæk afhænger af fiskeriet. Og selvom der er styr på en meget væsentlig del af fiskeriet, nemlig rejefiskeriet og det havgående hellefiskeri, hvor at fiskeriet er certificeret og overensstemmelse med den biologiske rådgivning, jamen så er der ligesom, altså der er grænser for vækst i den forstand, at det er jo biologien, der er ligesom herre over det. Og så har vi den resterende del af fiskeriet, som ikke er bæredygtig. Og det vil jo egentlig sige, at når vi kigger på de der aktivitetstal, så skulle man egentlig måske skravere noget af det og sige, at det er jo egentlig ikke bæredygtigt, så sådan er ikke en varig stigning. Der kommer en eller anden justering på et tidspunkt. Og i det har jeg så også sagt, at der ikke sket en væsentlig ændring i erhvervsstrukturen hen over de her år, og de grundlæggende strukturproblemer er heller ikke væsentligt blevet mindre hen over perioden. Så en rigtig god udvikling, men også nogle advarselslamper, der blinker lidt. Hvis vi så kigger frem, og det jeg så lige gør nu, det er, at, og det kan man sige, det er måske lige en lille smule frisk, at springe over den situation, vi står i nu omkring Ukraine-krigen, men det er lidt af hensyn til tiden og den dagsorden, jeg vil bedt om at sige noget omkring. Og der er selvfølgelig rigtig mange ting at diskutere omkring Ukraine og usikkerhed og alverdens ting. Men hvis vi kigger lidt længere frem, så må man sige, at der er en lang række ting, hvor man altså går i Grønlands retning. Stigende priser på fødevarer og fisk, den figur, jeg har øverst her, det er fra FAO. De siger, eller deres prognose siger, at der kommer til at være yderligere stigninger, fordi der er en global mangel på fødevarer, og det smitter af på fødevarepriser, smitter af på fiskepriser. Mineralpriser har været stigende, vi lige høre lidt om det også. Det er selvfølgelig ikke nogen garanti, men det er i hvert fald et bedre udgangspunkt, at prisen er stigende, end hvis de ikke er stigende. Turisme, nye lufthavne, vi har det geopolitiske, som har været diskuteret her på konferencen, mere fokus på det arktiske område, vesteuropæisk selvforsyning, også bæredygtighed, som et langt stykke af vejen matcher ind i en Grønlands sammenhæng. Så man kan sige, at det er sådan der er et mulighed. Der er nogle store muligheder her. Men det er ikke nok at have muligheder. De skal også indkasseres. Og hvis man kigger på de erfaringer, og der er rigtig mange ting, der er skrevet om det her, kæmpe litteratur omkring at forstå, hvorfor der er nogle lande, der bliver succesfulde, og andre, der ikke gør. Og også hvor man kan se, at der er en grænse på den ene side, der går det godt, og på den anden side, der går det dårligt osv. Så hvad er hovedlæringspunkterne her? Der har jeg taget 3 væsentlige. Det ene det er, at naturressourcer ikke er nogen garanti for en gunstig udvikling. Det er selvfølgelig godt, hvis man fra naturens side har nogle naturressourcer. Det har Grønland, fisk, fantastisk natur til turisme, mineralerne. Men det er ikke en garanti for, at man får en selvbærende økonomi. Det afhænger meget af, hvordan man forvalter de her ressourcer. Den anden ting, som er meget tydelig, det er, at selvom naturkapital er vigtig, og for nogle lande rigtig vigtig, så er det stadigvæk sådan, at humankapital, altså folk, og den viden og den erfaring, folk har, er langt det vigtigste for at forstå de forskelle, der er i økonomisk udvikling på tværs af landet. Cirka 3/4. Bare lige for at understrege det, også for eksempel i Norge, hvor man kunne tjekke af på den første og sige, at de har haft en rigtig fornuftig forvaltning af deres naturkapital, der er det stadigvæk sådan, at humankapitalen er meget vigtigere end oliefonden, selvom den er stor. Og den tredje og sidste ting, det er, at økonomisk udvikling afhænger kritisk af velfungerende politiske institutioner. Så politik ender med måske at være det allervigtigste, men altså en politik, som opfylder nogle ting, og i lyset af diskussionen i går, så burde jeg måske lige have sat nogle flere punkter på her, fordi der er jo sådan en diskussion om, hvor er arbejdsdelingen mellem det offentlige og det private? Hvad er det offentlige skal tage sig af? Hvad er det private skal tage sig af? Jamen det offentlige skal tage sig af og sætte nogle retninger. Der er nogle politiske prioriteringer. Der er noget, som vi som et fortærske begreb kalder rammevilkår. Det er spørgsmål om de regler, de krav, miljø og så videre, der er, skatteforhold og alle de der ting. Spørgsmål om de er transparent, om der er en klar, tydelig administration omkring det. Og så har vi erhvervslivet, som er dygtige til at
lave det erhvervsmæssigt. Og der skal man passe på, at man ikke havner i sådan en top-down situation, hvor man politisk ligesom tænker, at vi skal politisk finde ud af, hvem vi skal handle med, eller hvad det er, vi skal handle. Det er det, erhvervsliv er der til, og de skal have de rigtige incitamenter til at finde ud af det. Politikerne skal tænke over og få lavet rammerne på det. Det er måske ikke helt så... Der er ikke helt så mange silkesnore, der skal klippes over her, men der er en masse grundigt arbejde, der skal laves for, at det fungerer. Den aktuelle situation er så, at det er gået så godt, at der er mangel på arbejdskraft. Forstået på den måde, at dem, der har kvalifikationer, arbejdsmarkedsrelevante kvalifikationer, de kan stort set begynde på mandag, hvis de er interesserede. Kurven, I ser der, det er antallet af arbejdssøgende. For forskellige år, I kan se, at den rykker længere og længere ned, også under coronaårene. Så det er fantastisk. Men der er et paradoks. For når jeg står og siger fuld beskæftigelse, så er det sådan lidt i anførselstegn, for det er samtidig sådan, at beskæftigelsesandelen, altså hvor mange af dem, der er i de arbejdsduelige aldre, der er i beskæftigelse, kun er omkring 70%. Det taler måske faktisk. Nogen vil sige, at nu er jeg lidt for flink, fordi der er noget underbeskæftigelse på nogle områder, så det er måske faktisk en lille smule lavere. Men lad os bare tage de 70%. Så det er meget lavt i forhold til andre lande, ikke? Så vi har fuld beskæftigelse, men alligevel har vi mange, der ikke er i beskæftigelse. Hvorfor? Fordi de står udenfor. Hvorfor står de udenfor? Fordi de ikke har de kvalifikationer, der bliver efterspurgt, fordi der er en geografisk udfordring, og der er også for nogle af det økonomiske incitament til de om beskæftigelse. Så vi har en institution, man kan sige, den aller vigtigste og mest tydelige barriere for økonomisk fremgang i dag, det er arbejdskraft. Den barriere, den bliver ikke mindre fremadrettet, fordi demografien gør faktisk, at arbejdsstyrken i antallet af hoveder skrumper. Så derfor, hvis det er tydeligt i dag, så bliver det endnu tydeligere fremadrettet, hvis man ikke gør noget, og i forhold til at realisere forskellige planer om udvidede erhvervsaktiviteter osv., jamen så vil den barriere være der lige med det samme. Så derfor er beskæftigelsen utrolig vigtig, og måske det vigtigste. Der er mange ting, der er vigtige her, men en helt utrolig vigtig ting, også for at sikre sig, at man ikke får en udvikling med et A- og B-hold. At der er nogle ting, der går godt, at der er nogen, der er med på den vogn, og så er der en del af befolkningen, der ikke er med. Og så får vi stigende ulighed, vi får et mere opdelt, fragmenteret samfund. Og det har også lidt at gøre med fordelingspolitik, som vi har diskuteret. Ikke? Der kan man så lidt enkelt stille op imellem, at der er sådan en Robin Hood fordelingspolitik, man ligesom siger, at der er nogen, der har høj indkomst, der er nogen, der har lav indkomst, så tager vi noget for dem på høj indkomst, og giver dem til lav indkomst. Og det kan man have politiske meninger om. Det er fair nok. Men det er klart, så har vi noget med nogle skatter, vi har noget med nogle incitamenteffekter, men man kan også føre det, man kalder en aktiv omfordelingspolitik. Det er at sikre, at der er mere lige muligheder for, at folk de får de kvalifikationer og den uddannelse, der gør, at de faktisk kommer ind på arbejdsmarkedet og får en indkomst, som vi anser som rimelig og anstændig. Og så har vi ligesom faktisk en god cirkel, kunne man kalde det, og det er det, der er lister over på højre side, ikke? At det vil jo være til gavn for de enkelte, for mere kontrol over eget liv, bedre jobmuligheder, bedre løn for samfundet, så er det afgørende for velstand, det er afgørende for indkomstfordeling, for mere lige indkomstfordeling, og det er også gavnligt for landskassen og kommunernes økonomi. Der er flere i beskæftigelse, der kan betale noget skat med det givende skattesystem, og der er færre, der skal have forskellige sociale ydelser. Så det er ret centralt, og det er også en understregning af, at bæredygtighed, det er bestemt naturkapital, men det er også humankapital og den sociale kapital. Hvis ikke man har bæredygtighed på alle de områder, så får man ikke en samlet bæredygtighed og en selvbærende økonomi. Der er mange ting, man kan diskutere her. Jeg tager et par figurer med her, bare for at indramme, og ligesom sige, hvor er Grønland forskellig, og hvor er udfordringerne. Og det, I kan se i figuren her til venstre, det er, hvor mange med givne uddannelsesniveauer, der er i beskæftigelse. Og det, den figur viser, det finder man for alle lande. Der er en meget klar sammenhæng mellem, hvor mange der er i beskæftigelse og deres uddannelse. Så dem, jeg har længst til venstre, det er dem, der ikke har uddannelse ud over folkeskolen. Og der kan I se, at beskæftigelsesandelen der ligger under 60. Det gør den her, det gør den også i Danmark. Jeg tager EU-gennemsnittet med, ikke tage stort set vilkårligt land, så vil I finde det. Så rykker vi op i uddannelse, så kan I se, at så er beskæftigelsesandelen højere. De er lidt højere for dem, der har videregående uddannelse, end dem, der har en erhvervs- eller mellemlang uddannelse. Men det store spring, det er fra det første trin. Så der er der overhovedet ikke noget, hvor man kan sige, at Grønlands økonomi eller Grønlands arbejdsmarked adskiller sig fra andre lande eller arbejdsmarkeder. Der, hvor forskellen er, det er til højre. Det er nemlig, hvor mange man så har i de forskellige uddannelsesgrupper. Og der er udfordringen her, at cirka halvdelen ikke har uddannelse ud over folkeskolen. Så er det klart, at når halvdelen ikke har uddannelse
ud over folkeskolen, og I kombinerer det med figuren til venstre, jamen så bliver det, at den samlede beskæftigelsesandel, den bliver lav. Så det er sådan set ikke overraskende ud fra den betragtning. Men det peger så også på en helt stor udfordring, uddannelse, og få flere i gang med en uddannelse. Og det er utrolig vigtigt. Det er også noget, der vi har diskuteret lang tid. Det er også et ømtåligt område. Så jeg vil gerne understrege, det er ikke fordi, der ikke har været forbedringer. Der har været og er forbedringer. Den andel var meget højere, når vi kigger tilbage. Hvis vi kigger frem, hvor der er lavet nogle prognoser, så siger det også, at den andel, der ikke har uddannelse ud over folkeskolen, den vil falde fra de 50%, men til 2040 kun komme ned på et par 40%. Så det er klart en forbedring. Man kan diskutere om det er den politiske ambition. Det er i hvert fald ikke den udvikling, man havde forventet i forhold til meget af den uddannelsespolitik, der har været lavet igennem de sidste 10-12 år. Det understreger selvfølgelig, at det er svært, selvom der er helt klart nogle forbedringer. Så kan man sige, hvor skal arbejdskraften komme fra? Jamen der er sådan set to kilder her. Den ene, det er den, jeg har talt om, uddannelse. Jo flere der bliver uddannet, bedre forudsætninger for at komme ind på arbejdsmarkedet osv. Den anden, og den er også en klassiker for lande, der igennem økonomisk udvikling, det er, at man frigør arbejdskraft fra de traditionelle sektorer, fordi man der øger effektivitet og produktivitet, og så kommer de over i de nye sektorer, og så øger man velstand osv. Og det, i en grønlandsk sammenhæng, så kan man sige, at de traditionelle sektorer, det er fiskeriet, og det tapper selvfølgelig ind i en diskussion omkring Fiskerikommissionens betænkning og forslag, som jo er utrolig vigtigt her, og jo egentlig er, i forhold til det, jeg sagde om det politiske, lidt en test på, om man får gennemført de her reformer, så man kommer videre både med fiskeriet, får frigjort noget arbejdskraft for andre erhverv, men jo egentlig også et signal om, hvilken type økonomisk politik man kan forvente. Det, der har været meget diskuteret, det er, jamen, kan folk flytte? Altså hvis nu man laver nogle af de der ting, Fiskerikommissionen har anbefalet, hvad så med folk? Og bare lige for at illustrere det i figuren her, så viser den, at mobiliteten i arbejdsmarkedet er ret stort. Den viser, hvor mange, der i 1 år er kommet ind og blevet beskæftiget i fiskeriet i bred forstand. Det kan enten være som fisker eller i fiskeindustrien, eller er gået ud og har arbejdet andre steder. Jeg kan se, at det ligger omkring 30%, altså næsten en tredjedel. Så når man kigger 1 år, og ser, hvem der er beskæftiget i fiskeri, så kan man sige, at året tidligere, der var en tredjedel af dem, de arbejdede andre steder. Og så fremdeles. Så det er jo en illustration af, at der er mange af dem, ikke alle, men der er mange af dem, der vil kunne arbejde andre steder, når man får den proces sat i gang. Den anden, det er så den offentlige sektor, selvstyre kommunerne, hvor vi kan diskutere lidt, hvordan vi skal måle det. Men mindst 40% og højere, hvis man begynder at tælle andre ting med, også selvstyrede virksomheder. 40% er ansat i den offentlige sektor. Det er der nogle forskellige grunde til, men det siger også sig selv, at når der er knaphed på arbejdskraft, og hvis selvstyret lægger beslag på mindst 40%, jamen så er der mindre til de andre ting. Så i det omfang, man kan lave effektiviseringer og øge produktiviteten i den offentlige sektor, så kan man frigøre arbejdskraft til den private sektor og til de erhvervsplaner, man har. Som for øvrigt også er en væsentlig ting for, og nu den har jeg så ikke taget med, men jeg skal lige nævne den, for ikke at den bliver glemt, at vi står jo også over for den udfordring, at demografien gør, at de offentlige udgifter løber fra indtægterne, så der er det der hul, der skal fyldes ud. Og der kan man sige, at hvis man kan øge effektivitet og produktivitet i den offentlige sektor, så man både bidrager til at lukke det der finansieringshul, men man kan også frigøre noget arbejdskraft til den private sektor. Så forudsætningerne for at få en proces mod mere selvbærende økonomi med bæredygtighed, de er gode. Det er også vigtigt, hvis ikke, altså både i forhold til velstand, men også for ikke at få den der A- og B-holdsopdeling. Men det kræver politisk handling, det kræver politiske prioriteringer, og arbejdslisten er lang. Så det er også udfordrende for politikerne. Uddannelser har nævnt, arbejdsmarkedsreformer, fiskeriet, Fiskerikommissionens betænkning, den offentlige sektor og demografien. Og så har vi selvfølgelig også de regionale forhold, som ikke har været så meget diskuteret. De store geografiske forskelle, og hvordan man får håndteret dem her i processen. Tak for ordet. Det bliver en hurtig overflyvning af nogle temaer her. Tusind tak til Torben M. Andersen. Tak skal du have. Og det fører os videre til den næste taler, som jeg glæder mig meget til at byde velkommen til. Det er
hænger meget i tråd med det, som Torben Andersen snakkede om, at den humane kapital er en vigtig faktor i forhold til vækst. Jeg vil gerne byde velkommen til naalakkersuisoq for finanser og ligestilling, Naja Nathanielsen. Velkommen. Godt. Og tak til Torben også. Det er noget, vi har diskuteret rigtig længe, og jeg vil lige advare, jeg kan altså ikke holde mig til de der 10 minutter, jeg har fået tildelt, men jeg skal tale så hurtigt, jeg kan. Jeg vil gerne starte med at takke for invitationen, som jeg vil benytte til at tale om naalakkersuisuts overvejelser i bestræbelserne på at skabe den her holdbarhed, vi alle sammen taler om, og vækst og velfærd i det offentlige. Vi er jo en lille økonomi, og vi er få mennesker sammenlignet med næsten alle andre nationer. Og samtidig er vi af rent geografiske årsager nødt til at basere organiseringen af vores samfund på ødrift. Og alt efter temperament og politisk observans kan man jo så vælge enten at begræde eller glæde sig over de grundlæggende vilkår, men det er nu engang sådan det er, og det er de betingelser, der er for vores vækst og videreudvikling, og alle de indsatser, vi skal gøre. Som naalakkersuisoq med ansvar for finansområdet, så er min tilgang, at vi tager udgangspunkt i de faktiske forhold, vi har, og de realiteter, der er, og fokuserer på muligheder og potentialer. Vi bliver nødt til som samfund at træffe nogle alvorlige valg, som Torben også er inde på, og dermed ligger der også nogle fravalg. Men vi bliver nødt til at gøre det i et tempo, hvor alle kan komme med, så vi sikrer, at der ikke er nogen, der igen bliver efterladt på perronen, når toget kører. Og derfor vil jeg starte med at beskrive nogle af de tiltag, der skal til, for at gøre vores ø lidt mindre og for at øge noget indtjening. Og derefter vil jeg prøve at pille lidt i såret og sige, hvor det er, der måske er forskel på økonomernes tankegang og en politisk tankegang. I forhold til at imødekomme udfordringerne med ødrift, så er det klart, at teknologiudvikling og digitalisering er nogle stærke instrumenter, vi skal bruge. Digitale løsninger kan give befolkningen adgang til den samme service, uanset bosted. Og øget brug af teknologi kan erstatte opgaver, der i dag løses manuelt. Konkret så kan vi se uddannelsessektoren og sundhedssektoren og borgerrettede services er nogle meget oplagte mål for digitalisering, og vi er allerede godt i gang på det område. Vi har Givit-Tisadaar, det vi også kalder iPad-projektet. Der er et stærkt samarbejde mellem kommuner og Institut for Læring og Uddannelsesstyrelsen, hvor man arbejder på at ændre den måde, vi lærer på og bruger digitale platforme på. Så har vi mange års erfaring med telemedicin her i landet. Vi har Bibaluk, som nu står over for en ændring, og det er jo også gode erfaringer, der er samlet op meget tidligt i forhold til andre lande, vi sammenligner os med. Og endelig har vi borgerportalen Sutli Civic, som jo hele tiden er en portal under udvikling, men jo også har rykket os rigtig langt og gjort det nemmere at være borger. I forhold til erhvervsudvikling skal jeg ikke stjæle ordet fra andre medlemmer af naalakkersuisut, der har det som tema. Jeg vil bare lige sige, at vi har jo til alle tider her i landet tjent penge på vores naturressourcer, og det skal vi også blive ved med. Og det er i den her forbindelse et helt rimeligt udgangspunkt, at udnyttelsen af vores ressourcer skal være bæredygtig og inddrage lokal arbejdskraft og lokale virksomheder. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i, velvidende vi er en lille arbejdskraft og har en begrænsning i vores private erhvervsliv også. Vi har senest vist vejen ved at afstå fra udnyttelsen af vores kulbrintepotentialer, og i stedet valgt at fokusere på vores vandkraftpotentialer for at drive en udvikling i retning af ikke-fossile energiformer. Og her har vi et godt samarbejde allerede med relevante aktører, og det regner vi med at udbygge over de kommende år. Tilsvarende så har vi nogle meget lovende forekomster af kritiske mineraler, som vil kunne anvendes i den grønne omstilling. Og jeg vil også gerne give et lille nod til taleren fra Barrick Gold. Jeg hører de ting, der bliver sagt, og det er jo i virkeligheden har vi en ret fin dialog med branchen om rammer og vilkår. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at man aldrig er en til en enig mellem det offentlige og det private på det her område, men jeg synes, der er en rigtig god dialog. Endelig så er vi også i gang med at kigge på noget Carbon Capture and Storage, CCS, som er en overgangsteknologi. Og her er vi sammen med Island faktisk, vil jeg sige, ret langt fremme og har nogle meget, meget spændende geologiske forhold, der gør, at vi måske kan være attraktive på det felt fremover. Turisme- og forskningssektoren ser vi også som nogle sektorer, der skal understøtte vores erhvervsudvikling. Men alle de ting, jeg nævner, vil alt sammen være supplement til vores hovederhverv, som er fiskeriet, og bliver ved med at være fiskeriet i mange år. Og det må vi bare erkende og se i øjnene. Det er der, hvor vores hovedindtægter vil ligge i mange år frem.
Overordnet set har vi brug for at udvikle en mere robust og selvbærende økonomi, hvor vi reducerer afhængigheden af bloktilskuddet. Det er en proces, der ikke kun handler om økonomi. Selvstyrets indtægter fra bloktilskuddet udgjorde i år lidt over halvdelen af det samlede indtægtsgrundlag, og det ligger en sikker bund. Det giver et grundlag i forhold til vores finanspolitik, robusthed i krisetider, sådan som vi ser lige nu. Men alligevel er det ønskværdigt, at vi prøver at fortrænge det her bloktilskud. Og her er det rigtig vigtigt, at man ikke sætter lighedstegn mellem det at ville fortrænge bloktilskuddet og selvstændighedsdebatten. Det er en naturlig udvikling i et samfund, man ønsker at kunne betale sine regninger selv og skabe en mere selvbærende og robust økonomi, så man skal passe på ikke at se det som en politisering egentlig. Det er et meget naturligt ønske, at man ønsker det. Det kræver en holdindsats at få løst de her centrale udfordringer på stien mod en mere bæredygtig økonomi. Og vi skal også se på, hvordan vi indretter vores samfund. Det er vi også med på. Indretningen er jo til dels historisk betinget og importeret fra samfund, der ser meget anderledes ud end vores. Og bloktilskuddet har måske også i den forbindelse fungeret lidt som en sovepude, at man ikke har behøvet at træffe nogle meget vanskelige valg undervejs. Og det vil vi gerne have lov til, som naalakkersuisut, at se på med friske øjne. Har vi nu indrettet os på den måde, vi synes er mest logisk? Så vi er optaget af behovet for at løse det økonomiske holdbarhedsproblem. Og de store kommende ændringer i befolkningssammensætningen medfører, at færre mennesker i de kommende 10-15 år skal forsørge flere. Og den udfordring kan ingen løbe fra, og den problemløsning er i gang. Og jeg hører de kritiske røster, der synes, det går for langsomt eller går den gale vej. Mit budskab er, at der arbejdes rent faktisk meget seriøst med det her hver eneste dag i selvstyrets kontor. Men løsningen skal ikke kun findes i fremsættelse af økonomiske reformer og skabelse af vækst i den private sektor. Der er også brug for nogle reformer af nogle strukturelle forhold og udfordringer her i samfundet. Og så er det, jeg siger, at her er der nogle gange lidt langt, kan være langt mellem nogle kan man sige, økonomiske betragtninger, som økonomer lægger for dagen, og den virkelighed, der findes ude foran Gadoaq. Fordi alle de tiltag, vi sætter i gang, de vil medføre forandringer. Og forandringer betyder, at det enkelte menneske, enten aktivt eller tvunget af omstændighederne, skal ændre sin adfærd og vilkår, og ikke nødvendigvis til det bedre. Og derfor er det nødvendigt at tage den menneskelige faktor ind i betragtningerne, når man planlægger reformer. Økonomiske modeller og fremskrivninger kan ikke undværes, men de kan bare ikke stå alene. De bygger på forudsætninger, der ikke altid passer til vores virkelighed. Og fordi de ikke er endegyldige sandheder, kan politiske reformer både afvige i form og indhold fra det, økonomer anbefaler, og alligevel kan de være de rigtige for landet. Og det er for mig en meget vigtig pointe. Som konkrete eksempler på det gab, der kan være mellem en stringent økonomisk analyse og den virkelighed, der ligger ude foran Gadoaq, der vil jeg gerne slå ned på 2 områder. Den ene er den offentlige sektors størrelse, og så er det håndteringen af uddannelsesefterslæbet. I forhold til den offentlige sektors størrelse, så mener jeg, at det er lidt unuanceret, når det fremføres, at den offentlige sektor skal være så lille som muligt. Jeg vil gerne sige, at den offentlige sektor består ikke af flere tusind årsværk, der sidder og stiger ud i luften, eller laver regler for reglernes skyld. De løser generelt ægte opgaver ude i samfundet, der har betydning for samfundets borgere. Og mange steder, der sikrer den offentlige sektor her i landet grundlaget for, at der fortsat kan være beboet. Uden en skole, uden en sygeplejestation, uden en kommunal filial eller en butik, så vil grundlaget for at bo det pågældende sted forsvinde, og det samme ved det lokale erhvervsliv. Så den private sektor har faktisk en egen interesse i, at der er offentlige services uden for de større byer. Men dermed ikke sagt, at den offentlige sektor ikke skal tilpasse sig og moderniseres, for selvfølgelig skal den det. Og det er helt nødvendigt, og den opgave tager vi også på os. Vi vil i de kommende årtier se, at nogle opgaveområder inden for det offentlige vil miste betydning eller helt forsvinde, mens andre områder vil udvikle sig og få behov for øget rekruttering. Vi vil se voksende antal ældre, så der er behov for flere varme hænder i plejesektoren, mens andre mere manuelle opgaver i fremtiden vil blive løst digitalt. Så vi må også se forandringer her. I forhold til debatten om uddannelsesefterslæbet har jeg også en række bemærkninger.
Uddannelsesniveauet her i landet er for lavt. Det siges både af politikere og erhvervsliv. Og det er korrekt, at for få unge går i gang med eller gennemfører en uddannelse. Det er også korrekt, at borgere står uden for arbejdsmarkedet, der ellers sagtens ville kunne påtage sig et arbejde, eller uden for uddannelsessektoren. Og vi kender tallene. 42% af landets 18-25-årige var i 2020 under uddannelse eller havde gennemført en ungdomsuddannelse, med store regionale forskelle. Men vi skal passe meget på, at vi ikke taler hen over hovedet på de mennesker, det vedrører, og vi skal afstå fra at sammenligne vores situation med deres. Og det var også noget af det, Mutsi han nævnte i går. Der er ikke en simpel og hurtig løsning på at få alle op på et uddannelsesniveau som det færøske eller det islandske. Der skal tages hensyn til de unges baggrund, herunder sproglige forudsætninger og geografiske udgangspunkt. Jeg bemærker for eksempel, at mens man samtidig taler om, at unge mennesker skal i uddannelse, så siger man også, ja, men det er for dyrt at etablere uddannelsessteder uden for de større byer. Det kan ikke betale sig i et regneark. Så man forventer, at et ungt menneske, der måske er den første i sin familie til at uddanne sig, skal flytte 500-1000 kilometer væk fra mor og far, uden mulighed for hjemmebesøg i weekender, for at påtage sig en opgave, som ingen i deres familie har gjort før. Og man forventer den her omstillingsparathed fra en 15-årig, som mange af os voksne ikke er i stand til. Så min holdning er, at det må være slut med at gøre de unge til problemejere. Vi skriger på arbejdskraft, de er kvalificerede til at påbegynde uddannelse, så må vi jo rykke os nærmere dem, for at sikre, at de kan gå i gang med den uddannelse, de egentlig er motiveret til, men måske ikke er parat til at flytte 1000 kilometer væk for at påbegynde. Selvom det ikke er rentabelt på den korte bane. Og når der tales om reformer, har jeg ofte hørt et udsagn om, at der ikke er noget at komme efter de små steder, og folk bare skal se at flytte sig til de større byer, hvor der er behov for deres arbejdskraft. Jeg vil sige, at en sådan indstilling medvirker til at grave grøfterne dybere. Hvis mennesker primært var drevet af den slags overvejelser, så vil alt andet end København, Aarhus og Odense være affolket. Men sådan fungerer verden bare ikke. Det er ganske klart, at det rent økonomisk er dyrere at drive flere små bosteder end flere større, men sådan er virkeligheden. Det er sådan samfund nu engang er indrettet, ikke bare i Grønland, men i resten af verden. Og så har jeg hørt, at man siger, at det er mangel på politisk mod, hvis ikke man tør tale om bosætningsmønstret. Jeg er ikke bange for en god politisk debat. Jeg vil bare gerne påpege, at det er meningsløst at forvente, at vi politisk kan diktere, hvor folk skal bo, og så tro, at vi på den måde kan gennemføre reformer. For sådan fungerer mennesker ikke, og de vil opponere imod det. Og at blive ved med at tale om det her på den måde, der gøres i dag, det øger bare afstanden mellem os og skaber flere grøfter. Endelig vil jeg gerne lige påpege, at det er et faktum, at mange i den her befolkning er økonomisk trængt. Og hvordan det er at leve under sådan nogle vilkår som økonomisk trængt, det er der meget få i det her rum, politikere, embedsmænd, økonomiske eksperter, der har andet end en rent teoretisk tilgang til at forstå. Man kender ikke til den følelse af angst og ubehag, man kan have over økonomi, når man ikke ved, hvordan man skal få næste måltid eller betale næste måneds husleje. Og det vi ved fra forskning er, at når man er økonomisk trængt, så har du ikke overskud til at tænke på uddannelse og job. Du bruger al din energi på at bekymre dig om dagen i dag og dagen i morgen. Så uligheds- og fattigdomsproblemerne er, som Torben Andersen også siger, en bremse på at løfte uddannelses- og sundhedsområdet. Så fattigdomsproblemet skal tages alvorligt, og der skal meget mere hands-on hjælp til den enkelte borger for at reducere gæld, få et anstændigt grundbeløb, og først herefter kan vi forvente mentalt overskud til al den vækst og udvikling, vi forventer af de her borgere. Min pointe med de her eksempler er, at vi skal passe på, at der ikke går teori i debatten. Vi må aldrig glemme at forholde os til mennesket bag det menneske, vi rent faktisk gerne vil have i spil, og dernæst kunne trække på arbejdsmarkedet. Og det er det, jeg mener med, at reformer skal tage afsat i den virkelighed, der er, i stedet for den virkelighed, vi vil ønske fandtes. Mennesket skal være i centrum frem for systemet, hvis vi vil udvikle samfundet. Det er ikke dyb økonomisk teori, men det er sund fornuft. Og sund fornuft kan sagtens være et solidt afsæt for reformer, og for reformer, der også gentænker samfundets indretning. Og vi er fuldt parate i Naalakkersuisut til at tage den opgave på os, og ser frem til nogle rigtig gode debatter med jer om det. Det var vist mine ord.
jeg ryger jeg kunne godt tænke mig at hive lidt fat i det, Torben M. Andersen han snakkede om, at den humane kapital er simpelthen den vigtigste faktor i forhold til vækst. Hvordan vil I frigøre arbejdskraft? Jeg tror, der er 2 svar på det. Når man taler om den humane kapital, vi i dag ikke anvender i samfundet, så er det både at adressere fattigdomsproblemet. Det kan være ved, at vi sætter en fattigdomsgrænse, at vi laver mere gældsrådgivning, at vi er meget mere ude direkte. Og det er her, jeg mener, at den offentlige sektor faktisk spiller en rolle. For det er jo ikke økonomen eller banken, der skal gå ud og gøre det. Det er faktisk lærerne og socialrådgivere, dem, der lige nu er på payroll i det offentlige. Så der ligger en opgave i, at vi får fat i den enkelte borger. Men de personer, der lige nu er inaktive, de løser ikke i sig selv de her problemer i forhold til at skabe vækst og udvikling. Der vil være behov for et influx af medarbejdere også. Og det er jo også en opgave, der politisk skal håndteres, og som faktisk ikke er så enkel, som den lyder. Fordi der bliver talt om, lad os åbne 1 til 2 miner mere. Alene det vil kræve medarbejdere, vi lige nu ikke har. Fordi alle de andre sektorer, der eksisterer allerede, mangler jo også arbejdskraft. Så der ligger et meget stor, kan man sige, strukturel opgave med at få løst det her, som handler om både den helt ned på gulvet, socialrådgiveren, der er mere opsøgende, til at vi også snakker fast-track-ordninger og alt muligt andet. Så det foregår på mange niveauer, tænker jeg. Tusind tak skal du have. Ja, Martin har vist lige et spørgsmål også. Han kan ikke dyse sig. Nej, jeg synes, at det er jo fantastisk, du er her. Altså, at I stiller så talstærkt op fra Naalakkersuisut. Det er jo en fabelagtig luksus for en konference som denne. Og der var, synes jeg, et påtrængende spørgsmål fra nogle af de investorer, som undersøger mulighederne for at investere i Grønland. Jeg ved jo godt, fordi jeg måske følger lidt mere med, at I har ingen som helst, modvilje mod mineindustrien. Tværtimod, så er der jo en meget åben mineralpolitik, som siger, at vi vil gerne have mineaktivitet i Grønland. Men nede i Australien, der har de altså fået et andet indtryk efter al den polemik og det skifte, der har været, og hele balladen nede på Kvanefjellet. Altså dette, at Greenland Mining får et problem med at gennemføre deres mineprojekt på Kvanefjellet. Hvad er din analyse af den situation? Jeg køber ikke helt argumentet om, at det hele handler om Kvanefjeld. Jeg tror, at det hele taget, der har været et forsømt område i forhold til at fortælle omverdenen om vores gode mineraler. Derfor har vi i gang sat et arbejde med at komme ud meget mere, end vi gør i dag, og også opsøge investormiljøerne, for det er ikke nok, at mineselskaberne står med et godt projekt, hvis dem, de skal hente penge ved, heller ikke kender til Grønland. Så derfor har vi haft gang i et outreach, hvor vi prøver at komme ud og snakke med de miljøer og fortælle om Grønland og om den ramme, vi har omkring vores mineindustri. Fordi det er der rigtig meget brug for, og derfor er jeg helt enig, når der bliver sagt, at der er brug for mere åbenhed. Der er brug for mere oplysning. Og så er der jo selvfølgelig altid en diskussion om uran. Den har jo været her i mange år, også før sidste valg. Og den bliver man bare nødt til at adressere åbent og løbende og tage en diskussion om, jamen kan vi overhovedet læse lige nu, at den viser sig i manglende interesse. Det kan vi ikke, men det vi kan læse er nok, at vi skal ud og tale meget mere med investormiljøerne, end vi har gjort traditionelt. Vi kan ikke sidde heroppe og vente på, at folk kommer. Vi skal også ud og gøre os grønne og interessante. Hosergrønne hedder det vist på dansk. Tusind tak, så fik vi også adresseret den. Som Maja sagde, tak skal du have. And I brought this up because we are returning to the issue of mining in Greenland now. We have the pleasure of another guest from Australia, who has been actively developing a mining project to a very far stage of development. I'd like Michael Jardin to step further forward. Michael, thank you very much for not being in Citronenfjord. It's much better to have you here, at least today. Yes, July will be there. July, you'll be up there. I had the pleasure on a completely different subject, but I was at your mining camp, as you know, last summer. Not to look at mining, I was there with some scientists
So I know how remote it is. And I congratulate you on the courage. I don't know anything about mining. I don't know whether it's a good business, whether it's environmentally friendly. It's an what excellent you're doing. business. I'm not. We should establish that as our I'm not saying anything about your starting business, position. but I'm saying it's far away. So congratulations on getting this far. It's all yours. 15 minutes about your project. What's going on? How far are you? And where did you get the money? Thank you, Martin. We haven't quite got the money yet, so I'm sorry to disappoint. My name is Michael Jardine. I'm the Managing Director of Ironbark Zinc. I did request that the photo was not, that's not me in that photo, and I didn't want a big headshot, but that set of rocks you can see there is important for everyone to understand. So we are in the far north of Greenland. I have a map shortly, but that outcropping piece of rock was spotted from the air as a small plane flew over Citronen Fjord in the 1990s by a geological survey. They landed on the raw gravel. There was no landing strip at that point in time, and that's where the story began. And there is almost certainly more of this around Greenland, which I will talk to. To begin, thank you for having me. It's been the first time I've been able to sort of come to Greenland for 2 years because of coronavirus. And I also owe everyone an apology for only being able to speak English. I'm one of the lazy native English speakers and I can't speak Danish or Greenlandic, so please do bear with me. There's probably 5 key takeaways I want everyone to sort of remember from today, if anything, and we'll have a chance for some Q&A at the end. So I think first of all, and this is clearly subjective, but in my opinion, this is the most advanced large mining project that Greenland has ever had. The industry has, perhaps overpromised and under-delivered in the eyes of some people over an extended period of time. Nothing of scale has got to the point where we are today. If there's a proof of concept case that it is possible for this industry to establish itself here at scale, we are it. The reason we are here and others, and it points to James's initial point this morning, which is the geology. The rocks, the rocks, the rocks. Without that, there's nothing else. There is no mining industry. You could have the most favourable fiscal tax royalty regime in the world, but without the rocks, you don't have a business or an industry. So that's why we are here, and that's why others want to come here if we can get over some of the obstacles. I have another point on this, but the global commodities business is absolutely brutal. Competitive. We operate on, at times, very small margins. Capital is very mobile. It goes where its returns are highest, typically. There are caveats to that. But there's no particular imperative for people to come to Greenland. And I think that is one message for everyone to understand. This is a competitive business. It's one thing to say you're sort of open for business, but when someone, probably in a suit that looks like me, sadly still, makes a decision about where to deploy capital, it will be made on the basis of returns almost all the time. So there are exceptions, but almost all the time. This is a competitive business. I will speak to some of the challenges we've faced today. They have been significant in the 15 years that we've been in the country. We have overcome, I think, 90% of those. The hardest one remains, which is raising the project equity, which I will talk to. But all of these things can be overcome. It does take vision, it takes patience. This is a long game. We talked a little bit about elections and uranium and the impact that had on the industry. Ironbark's been here for 15 years, so I think we've seen 5 elections. It's going to take us 3 years at best to build this. We've got a mine plan that currently looks at running for 20 years, although I think it's likely to go for 30 or 40. We'll probably be in the country for 20 electoral cycles. At some point, the sides are going to change. The vision that we see when we are making multi-decade investment decisions ideally is replicated by the rest of society. There's a picture of our exploration camp for those that haven't had the pleasure of going to Pearyland. And I will only be going myself for the very first time this year, which I'm looking forward to doing. I have my senior geologist, Elizabeth Lawson. She will know some of you. She married a Danish soldier that she met at Station Nord, flying on her way to this camp. She spent more than 12 months of her life in Pearyland, which is really unique. I mean, outside of the Ceres Patrol, there are potentially very few people that can say that.
what have we done and what are we trying to build? It's very large. So there are 2 mines operating in Greenland today, as everyone knows, but they are very small relative to what we're looking to do and relative to a global or a Western scale. If we were operating today, it'd be the largest zinc mine in all of Europe. Currently that's in Ireland. It's owned by a Swedish company called Boliden. We would displace this. The EU, broadly Europe, imports about 2 million tonnes of zinc metal per annum. And there's a whole sort of philosophical debate that we've touched on around Europe's disposition towards mining and critical minerals and how it secures the things it needs to operate. Well, this is a chance to displace about 10% of metal that currently gets imported into the European political system. I know Greenland's part of America, with some, geologically. So we've been, in the 15 years we've been here, we've spent about 150 million Australian dollars. We have about 800 million US dollars left to spend. It's a large challenge. What have we done in all that time? We've navigated permitting to all bar the last step. So there are multiple stages. You get issued you have an exploration license that allows you to go and look for things. You then convert that into an exploitation license, which is a right to mine. That took us 5 years. There's another permit after that. You're still not allowed to build anything that governs your closure obligations. That took Ironbark another 4 years. So this is a marathon, right? We have 1 left to go, which will effectively give us permission to start mining and constructing. I mentioned the mine life. This is a decades-long project. We finished things like feasibility studies. Our forward production is sold with offtakes to Glencore and Trafigura. So they're names that some of you will know. They're 2 of the largest sort of zinc, metal, and mining and trading groups in the world. So we have some big names here. And we have preliminary debt approval from a US government bank. And I'm going to talk about this in a little bit more detail too. It's called US EXIM, the Export-Import Bank of the United States, who also gave us the first ever sort of strategic project award status last year. So there's really nothing else that's got this far. It's taken a long time. It's taken a lot of committed capital. It's taken a lot of patience. And I'm pleased that we're as far as we are. There's 2 assumptions really that underpin, I think, if we're making an assessment, has the industry performed? Will Ironbark perform? Is this a priority? I think there are 2 things that we need to sort of agree on. Unless you're starting from the same place, it's difficult to say, have you achieved your goal? Have you been successful? First of all, my understanding, when I go into the market every day, when I'm walking up and down literally Wall Street or I'm in the City of London and knocking on doors, people ask me this, the same thing. Well, is Greenland pro-mining or anti-mining? Clearly the answer to that I give, and I do genuinely believe that the country is pro-mining. There are some difficulties with aligning, I think, processes in particular around that goal. If it's a priority, as James mentioned, this is one of the 3 foundations of a mature and growing economy, there should be consensus and processes should coalesce around an outcome and be focused on that particular objective. I think broadly speaking, yes, I think the coordination of that could be improved. But that is, we want, as long as you want this to happen, and again, this is the mineral wealth of Greenland. It's not the mineral wealth of Ironbark. Provided you want this to happen, we will give everything, and we have done, to trying to achieve that objective. But it is underpinned by the assumption that you also want this to happen. The second one is, again, I've sort of spoken to this, but it's a really competitive world out there. It governs people's decisions, rightly or wrongly, and risk-weighted returns will drive decisions. And James did a really good job of explaining some of the parameters that a large company like Barrick will run its eye over. When I say risk-weighted basis, if you had a project in a certain part of Africa that is, high on the sovereign risk scale and it was going to return you 15%, and you had a project in Norway or Sweden or, a very stable, nice, friendly Nordic country that gave you the same return, where do you place your bet? You go to the one that's safer. And so typically what the market wants to see, if the risk profile is higher, it's going to ask for higher returns. And that is a problem that we sort of run up against. I won't be too much longer, I promise. So these are the things that I get told as the CEO of Ironbark Zinc when I'm promoting this and trying to raise the money.
Elephant country is a slang term for geology, effectively. People are looking for big systems, multi-decade mine lives. That is the number one selling point for Greenland, is that there is a lot of space and no one really knows what's there. And you know, for example, Greenland and Western Australia have the two sort of oldest geological systems in the world. One of them is extremely well endowed with mineral wealth. There's every chance this place is as well, and that's why people are here. The risk that, or you know, real or perceived, that I come up against, you know, it's new. No one's done it yet, and new is scary for people. You know, who writes the first cheque? That's the person that takes the risk. You know, Ironbark's written a reasonable amount of capital into this already. We're already in. We're already committed. Permitting is a problem. I spoke about the length of time things take. You know, as an example, I could probably name you 5 mines that have been discovered after ours that are already closed down. They've permitted them, they've mined them out, and they've rehabilitated them in the same period of time that we haven't quite finished permitting. So that's a problem. I think a practical change here, Martin, could be something like when someone, you know, applies for an exploitation licence, it will be granted in 45 business days to pick a number unless we respond. That reverses the onus here on sort of who needs to look at a document. Debt is available, equity is challenging for raising projects, and you know, my background is corporate finance. People start talking about debt and equity and it sort of gets a little bit confusing. The best analogy here is debt is the mortgage from a bank to buy a home loan. The equity component is your deposit. That is the part that is at risk. The bank has security over your house, and it is no different when you're trying to raise money for projects. Capital costs and operating costs are much higher here than elsewhere in the world. And again, you know, what's a capital cost? That's the cost to build something. The operating cost is the cost to run something. And I suspect anyone that lives here is aware of sort of the cost and price implication of being here. There's an example here. I'm not sure why it's in euros. It's a terrible currency to use. We just forward depoted 25 drums of fuel so that we can fly to Citronen Fjord in July. It cost us 40 euros per litre. That was the price to move 25 drums of fuel to Greenland. You cannot build a business on a cost base like that. That's a one-off for us to fly the bankers from the US to site. That will kill projects. It kills project economics. Number one constraint, broadly speaking, that I come up against is the lack of infrastructure. It's the enabling infrastructure. It's ports, roads, railways, all those types of things. We have a really large infrastructure wrap at our project. We need to build an airport, a port, a power grid, communications. We are building a city just to service a mine and a processing facility. Ordinarily, you don't need to do that. So there's probably $200 million of capital that we will need to fund that I'm competing against. And that's the practicalities of trying to do this for real. 2 minutes, about to get told off. Just 3 side notes that have come up. The critical mineral space is moving really quickly, and it does have the ability, in my mind, to change that investment calculus when someone's making a decision on a spreadsheet. Should we invest here or should we invest there? Government can change this, but it's got to actually write checks. It can't just say it's important, it needs to write checks. Someone mentioned yesterday, US and China. I would say capital markets for large strategic or new projects has already moved past this. It's very difficult to get, say, Chinese equity alongside US debt. I think those markets have split apart. Last one, hydrogen, which was mentioned yesterday, is a huge opportunity for Greenland. You should go as hard as you can at that. It is obvious and staring everyone in the face. It's a brilliant thing for Greenland to get into. Scale will be challenging. The people looking to deploy capital into hydrogen at scale are looking at mega projects, much larger than the one I'm talking to you about today. It will be Nuuk Airport times 100. So be aware of what's coming down the wire, but as a business case, brilliant. Oh, we're going one too far, sorry. Okay, I'm going to close with some blatant marketing. If there's anything that's going to get up in the near term, it is our project. Muta made a comment yesterday about sharing, the upside and sharing these things. We are absolutely open to that. I think the sharing of the infrastructure that we are looking to build is the obvious thing for us to do and to contemplate. These processes are moving in real time. We've done a lot of the heavy lifting, but I'm building a port to move 6 vessels a year. 6.
Why not open access to that up to other people? We are building an airport. Why not let other people with other needs, other mineral explorers that are looking to deploy capital into Greenland to use that airport? If it's Ironbark's airport, they're going to have to come and talk to me. If it's something that we are shared with Greenland, then clearly that conversation is quite different. Sharing the infrastructure does mean sharing the cost. Like, otherwise, this moves us back into the idea of free carries on projects which change economics, and that's a bad idea from where I sit in terms of my ability to execute this. But we are open to that. We've got lots of ideas around, we build it and lease it. The government builds it and we lease it. There's lots of different ways we can look at that. Open to sharing. That's all from me. Questions or comments if we have any time, please. Thanks very much. Thanks very much, Michael. Hugely exciting. Thank you very, very much for sharing this with us, this experience. It's been a long journey for you. The only thing I have time for now is to convey my hopes that you will stay around for the coffee break at least, so that people can approach you and ask questions. I'm sure there are many in the room. We don't have time for an open session here, but I thank you very much, and I wish you a happy journey this summer. Thank you. Thanks very much. Thank you, everyone. Thanks, Mark. Thank you. Torben M. Andersen, der var du nej, Nathaniel Sinip, Qattoppa, Tamammik, Qattoppa, Ineriartusagutta, der var Inuit Ampisajaqartikkiu, Inuit Ineriartortittariaqarpagut. Der maasulter amma idinniarluarsimasunik pisajaqartittilluta. Tassana toqqammavi iusut idagivaat pingaarutileruyussuaq meeqqat atuarfiat. Nuannaarutingalungun tikilluaqqorusuppaa imak siulittaasua Elna Heilmann. Killuarit. Ja, hallo tamassi. Wa kalaallisut oqaasaqassaa oqalussaanga. Siullermik quyaarusuppunga maanga qaaqqusaasimagama periarfissinneqarlungalu Future Greenland aqqissuusaan oqaasaqarsinnaanissannut meeqa atuarfiat uanga qanortakorlorneriga atuarfik pitsaasoq qanuittor pilersissinnaaneripput pillugu Okay. Uanga elnarhalmaanimi ateqarpunga manitsormiuunga 1996 elniartitut naammassinikuunga taamanikkulli meeqa atuarfiat pulaffiivara taava 2007 atuarfikilaaseeqammanitum pisortangerniikuunga taava taamanerniilli periar piffiit assiingitsut meeqa atuarfiani sammisarsimallugit suliarisarsimallugillu taa ukiormanna januari ааллаққаатаани имаккими сиултаасунгорпунга ааллартиссутигиссавара ақуппара yes ааллартиссутигиссавара уна массаккут меқаатуарфиат инатсимми аллаққасут илаат иматут аллассимасоқ atuarfiup suliamini tamani atuartup inuiaqatiginik kinaassutsimik kultoorimminik pingaartitaminillu paasinniinnerminik ilisamasaminillu ineriartortinnissaa tungavillissavaa inuit allat kultooriinik ilisimasaqarnera paasinnissinnaaneralu ineriartortissavaa oqartussaaqataanermik eqqarsartaatsimut iseriartuartinneqarnissaa isumagissavaa kiisalu oqartussaaqataanermut pisinnaatitaafeqarnerminut pisussaafeqarnerminut inuiaqatigillu ineriartornerannut pingortitamullu naleqqussarniarnerminut atuartup nammineq akisussaaqataanerminik paasinnissinnaanera ineriartortissallugu tas imaappo
уллумиккут меэкъатуарфин иннатсими ааллаавигисатсинни периарфиссаареерпоқ меэрартагут атуартуутигут таматигуортунгортиссиннааллутигит инуяқатигиннилу сулеқатааниссааннут тассани тунгавилернеқарсинаареерпут инатсит ааллаавигалугу таавамиуна уагут қаноқ инерсимасут атуартумут меэққанут икиуиниартариақартугут ималун тапертаасариақартугут иппасса сукарсуит эққарторнеқартаарамик таава эққарсарпунга меэққатуарфи питсаасуа ам пилерсиссаутсиу ам таакку сукарсуақартариақартут таава эққарсарлунга саққуммиуссассара имату илусилерусуллугу иммиккоортун таллиманут тасса сукарсуи таллимат таава тассан қулеқутта ассиингитсут исерфииссаллуит исумақарамаап иммиккоорту таакку таллимат таматта ассиингитсутиут илуусеқарфиисиннаасагут ангусат питсаасут меэққаллу атуарфиа питсаасоқ пилерсиссагутсугу амма таарусуппара соорлу нутаарсиассаниарма иппассаар тусарпарпут илинниартиссимасут аацаатаама амерлатигилерсут уллаарманна аама таанна такуарпут соорнами сули алланик аама сулиассақарпугут сиуллеқ сукарсуартут таарусутара тассаавоқ ангайоққаангортуссаллу уку туллериарлут имат таагорниангилакка оқалуиннассаанга илисси атуарусуккуссия атуассаваси ингерларусаагиннассаанга оқалуллунга тас атуартоқ меэққа атуарфиани иликкаақассаппат тоққиссисималлунула ангусақартутут мисигалуния писсаппат таава пингаарутеқарпо меэрақ ангерларсимаффиммин тунгавиусум писариақартитани амма туннуунеқарсимассасут ука тааккартуккака ассиингитсут пингаарутеқарлуиннарпут меэққап тунгавилернеқарниссаанут тасса ангерларсимаффимми пингаарутеқарпо меэрақ атуарфимми атуарнермини писсарсиақарлунилу тоққиссисималлуни ингерлассагуни ангерларсимаффимми тунгавиусумик писариақартитани уку писимасариақараа таутас атуарфиппут унатиусиннаава я атуарфиппут кисаатигинарпо меэқатуарфин маанакку инатсимми аллассимарерсу илаи нунатсиннут аватангииситсиннуллу налеққуссарнеқарсинааниссаат тассани такорлууккат ассиингитсуусиннааппут кисианнили қуянартумик аама уллумиккут ааллартиннеқареерпо меэқатуарфиани нутаалиорсиннаанермут атоққиисиннаанермуллу техниккилу саккугалу атуартитсиннаанер ja тастааккуа исумақарпунга меэқатуарфиани инитунерусариақартут има паасиллугу атуартут нутаалиорсиннаанермут нунатсиннилу нунатсин писариақартитагу ааллаавигалуит атоққиисиннаанеқ атуиллуартуунермут тунгасуник меэққат пигилиуссиниссаат таана ангуниартариақариппут аамалу пингаарнерпаақ илинниартитсисут нунатсинни амигаатигисагут тамааса пигилертариақарпугут синериаппут тамарми илинниартитсисуник илинниарсимасуник пеқарпат тааккуугамимми илинниартитсисут профессионалиусут таакку тунниуссиннаасаат иликкартитсинермут тунгатиллугу атуагарсорнеқ иликкарсарнеқ педагогискимиллу инериартортитсинеқ аторлуаанерлуут тааккуа профессионалиуллутик аамалу пиккорифиисатит ааллаавигалуит тунниуссисиннаамата атуарфик
ingerlalluassappat aqutsisuissaartariaqarpo kisianna aamma atuarfik ingerlalluassappat angayoqqaanik suleqateqarluartariaqarpo taamatullu atuarfik ingerlalluassappat suliffeqarfinna suleqateqarneq taanna pingaaruteqartoruussuuvo uanga takorlorpara meeqa atuarfianni suliffin misiliisarneq sulippitsangortinneruussuusinnaagipпут imatu paasillugu meeqartagut misiligaangamik soorlugu uerisimallutik atuarfimmut utertarsinnaanissaat suliffeqarfiit pilerinarsaasariaqarput meeqqanut atuartunut inuusttuaqqanut naleqquttumik suliffimmik misiliititsinissaminnut maannakkut ullumikkut atuartuutigut suliffim misiliisarnermut tungatillugu ilaat qanorma misiisimasaramik piffissamik atorluaanatik taamaammat meeqa atuarfianni atuartuutilluni suliffim misiliisarner pitsaasumik ingerlanissaa pingaaruteqartoruussuu aammalu nunarpu isoqartuuivoq meeqqat sinerissamiittut atuartuutigut takorluuaqarsinnaasariaqarput rollemodeeleqarlutillu taakkualu tigussaasumik misigiunikkit aatsaat takorlooruminarsilluниlu anguniaaqarnissamut aqqutiussiussinissa taanna qularnanginneruvoq imapaasillugu atuartut atuaqatigiit minnerpaamik atuartuunerminna ataasiarlutik paasisassarsiorlutik angalasinnaannissaanut periarfisneqarsinnaannissaa taanna angorusunnartoruussuuvoq atuartut rollemodeelit suliffeqarfinnu tungassuteqartut takusinnaaniassammatigit suqarsui pingajuat taskommuunit kommunit atuarfinnut akisussaasuupput kommunit sulisitsisutut iliniartitsisuminnut atugassaarititaasut pitsaasuutittariaqarpaat pingaarnerpaajuvoq angerlarsimaffik toqqissisimanartoq angerlarfiisinnaasaan peqartinneqarnissaat aamma sineriak tamaat eqqarsaatigalugu isorliunnerusunilu taamatullu iliniartitsisutut sulinerminni ineriartorfissamin periarfissaqartinneqartuarnissaat aamma iliniaqqinnissaanillu neqorfiineqarnissaat aamma pisariaqarpoq taamatu ippoq aamma isorliunnerusuni tiknikkikku tungasunik iliniartitsineq pitsaasuussappat taava aamma iliniartitsisoq tiknikkamut tungasunik ilisimasaqarluarnissaa atorluaanermu tungasunik atuartitsissappat aamma atorluaaneq nutaaliorsinnaaneq taakkua iserfiineqarsinnaasariaqarput iliniartitsisumingaaniik taamatu oqariarlunga aamma pisariaqarpoq meeqqat at sungiffimmi sammisassaat isumaqarpunga atuarfi pitsaasuussappat aamma sungiffimmi sammisassat aaqqissuulluakkat amerlanerusullu neqorutaasariaqartut taassumasaniatigut aamma pisariaqarsorivara kommuni angajoqqaanut ikorfartuisinnaanerat ersarissoq sukkasoorlu pisariaqartikkipput meeqqallu pisariaqartitsisut ikiorserneqarnissaminnik aamma taakkua sukkasuumik tatiginartumik aalajaattumillu sullinneqarnissaat aamma pingaaruteqarpoq taakkusaniatigut pingaaruteqarpoq kommunitut inuunerinnissamut innuttaasunut qammarsaajuarnersaq aammalu ersarissuutilsallugu timitalerlugulu ingerlanneqarsinnaanissaa suqarsuit sisamaat tassuliffeqarfiit
Maannakku nunatsinni ineriartorfiusumi misiliis atuartut periarfissarpassua nikkiartorput taakkulu ammasuli amerligaluttuinnartussaapput. Kissaatiginartoruussuuvo sinerissami sumifin assiingitsuni sulifferarfinnik assiingitsunik pilersitsusoqarsinnaannissaa. Meeqqat atuartut assersuutialugu uumannamikkuni manitsumikkuni tasiilimikkuni sulifferarfiit siunissami pilerigisinnaasai sulifigisinnaasai piffimmi tassani soorlu atsaanguaq oqaatigineqartoq siuliani pisortat sulifferarfi kisimik piupput taakkulu annertusarneqartariaqarput. Meeqqat atuartut takorluuisinnaaneq pigisarpaat kisianni amigaatigisutut ikkatsigu rollemodelleqarsinnaaneq piffimmi suut suliffiit piusinnaanersut suut pulaffiineqarsinnaanersut siunissami takorlooruminartut piinissaat pisariaqartor. Taamaattumik sulifferarfiit ammasuunissaat inuusuttunut meeqqanut ammalu qaammarsaajuarnissaat suut kissaatigivisigit sulifferarfittut sunaaku angorusukkisi inuusuttuaqqanut atuartunullu suut kissaatigivisigit taakku ersarissumik qaammarsaasissutigiuarnissaai pisariaqarpoq. Ammalu meeqqat atuartut tunuliaqutaa apeqqutaatinnagu ammaffigalu misiliinissaanik periarfissinneqartariaqarpoq. Tas sulifferarfit nut tungatilluut taamaap tut oqariarlunga taava soorunami aamma naalikkersuinikkut suqarsuitallimaat pingaarnerpaatullu inissimasinnaasut sinaakkutit massakkut nunatsinni ilinniarfeqarfin tungassuteqartut ammaassinerunissaat pisariaqarpoq eqqartorparput ippassaq ullumikkullu inuusuttut 16 imalun 15 25 ukiullit periarfissinneqarnerusariaqartut isumaqarpunga kalaallisuinneq oqaaseqarneq aporfiuunnaartariaqarpoq aammalu sulifferarfiit praktikker atuartut inuusuttuaqqat maannakkut ilinigaaqarfinnut assassorfiusunik ааллартиссагуник практиккерфиссақаққартнissaq piumasaqaataasarpoq taannalu aporfiit annerpaartarigaat ersertarpoq amerlasuoruussuit soorlumaannakkut qinnuteqaqattaalerput suliffinnik praktikkerfissarsiorlutik praktikkerfissarsingikunillu ilinniarfi saat aallartissinnaangala taamaamat allamik periarfissamik imma piusoqartariaqarpoq ilinniarneq aallarteqqaarlu ilinniarner ingerlanerani misiliinerit allallu aaqqissuunneqarsinnaapput imalunniit sulifferarfiit ammanerusumik inuusuttunut naleqqussarlugu llugit sulifferarfit aaqqissuusinnaakunikit inuusuttunut imma pilerinarnerulersinnaavu taassuma sinaat saniatigut nunatsinni pisariaqarpoq naleqartitatsinnik eqqartuujuarnissaq qaammarsaajuarnissarlu aammalu soorluoqaqersunga sinerissami sulifferarfinni pilersitsinissamut aamma periarfissiisoqarnissaa kissaatiginartoruussuuvo nagataatigut nagasiininni taakku qulaani eqqartukkakka ааllaavigalugit isumaqarpunga tamatta wau maaniittuusuut nukissaqartuuvugut taava inuyaqatigit tamatta kivitseqatigissagutta pilersinniarsarisariaqaripput tatituneq aammalu ayugaanermik win-winnimik eqqarsartariaaseqarnissaq akaraaqatiginnermillu anersaaqarluta kivitseqatigilluta ingerlatittisinnaasuugutta
нунатсини илисима туussutиккоqaffasissuti ассиингитсут писариақартитагут инуяқатигинни пиффинни ассиингитсуни сулисиннаасу писариақартитагут пилерсиссиннааллуит уа наатсорсуутигивара имату паасиллугу уагут инерсимасуусугут питсаасумик оқариартуутеқартуарниссарпут писариақарпоқ тиккуартуигутта илиннигаақарне уку амигаатигиваси уку питсаанерусариақарпут меқа туарфиа аёрпоқ уку аёрпут тааматут нипилинник оқалуттуартиллута таава нериуутеқарниссар инуусуттуарааллуни налеқассусерлу таанна исумақарпунга имаат апеққусернеқартуассасоқ таамааттумик аюгаанермик анерсаақарниссарпут кивитсеқатигиссинааниссарпуллу таанна писариақарлуиннарто аама исумақарпунга меққатуарфианни илинниартитсисут пиккориссут пигигигут қанорли амерланерусут пигисуугутсигит таавсули питсаассусеққаффасиннерусоқ пииссагалуарпарпут кисиани аама мааннакку пигериккагу эққарсаатигалу исумақарпунга питсаасумик илунгерсорлуниллутиллу сулеқатаасут тааккуа қанорли атуартитсиминнэрминни нуаннерсумик писсарсиақартитсисуми иликкартитсисумиллу мисигигаангамик тааккуа мисигисартагаат амерланерунгаартууппата таава аама илинниартиттусутут иммаа сулерусуннеқ илинниартиттусунгорусуннерлу аннертунерусоқ инуяқатигинни пиинеқассагалуарпо накатаагуллу тас исумақарпунга кивитсеқатиги гииттариақартугут уугут нукиссақартуугатта икиоқатигиттариақартугут синериатсинни меқартугут инуусуттортагуллу ингерлариаққитсиннissaанут аққутиссиутиссаллугит қуяна Elna, Røyanarujoruissuaq. Røyana takkussinnaagavit. Pingaarutileruissuarma oqaasissaqalaarpunga piilit qamani katuatinuatungaani inissisimasoq illuartariaqarpoq tassaavoq piiliqasersut GL 18 287 Mini Countryman containeringoot saavani ajoqutaagami illuartariaqarporoq tassa GL 18 287 kiapiginerpaa illuartariaqarporoq anillatoqarp immaa pinginnittua. Er der kaffepause nu? Ja. Kaffeqarpoq taqqamani halv time rangiuppat maaninaappeqqissuugut